ده مجاركاتن ده کنگره اسلاما دموکراتیک به دروشما امی به هفر جواکا دموکراتیک و هفگرتی آفا بکن پانیلک ارگانیزه کر. پانیل لحولا زانا یا باشار قامشلو با آمده بونا ملاین مزگفتان اندامین مجلس عملبات الشهیدان سازین سیویل دسته روسپیان و اندامین کنگره ستار هات لدار خستن. ده پانیل ده مجارین جداهیا ده نابرا اسلاما ده سلاتدار و اسلاما دموکراتیک ده جند نابرا شریعت و راستی ده و اسلام ده بنگها هفگرتنا جواکی مدل اسلام دموکراتیک هات نقاش کرن. بشداران دیار کرن که ده سلاتداران جواک پرچه کریه هول ددن فتنه بخد نابرا پیک هاتین سوریه. پانیل بفکرنا دریه نقاش و پرسام داوی بو. هر دمکی ایرو بریاره کی تخوازه، هر دمکی ایرو سکنه کی تخوازه و دم ما ایرو لازم ام بدنا خویا کرن اولا وکو اولدار ایرو چن نرینا ایرو سر اولا اسلامته طبقاندن قالوا او اول راست شرعيه او اول پیغمبر عليه الصلاه والسلام انيا او ان جائز كريا ان قوتيه مثلا افشيد به افحموا يعني دانوستاندن لازم ايرو يعني علماء ما دين روس بيما بدنا خويا كرنج لو ما ايرو وكو كونغرس لما ديمقراطي ايرو سرفي محاضره ساكني محاضره كو ايرو فرق نقبه اسلام معتدل اسلام ديمقراطي واسلام السلطوي ده تشيا فرقاوي تشيا يعني ام حموجي زانج بابو كالادا انه ايرو مسلمانتي هاتيا غوري برجوانديه بي غوري اهدافش مره هاتي خويا كرم بريا پیغمبر عليه الصلاه والسلام هاتيش بي افاكرنا في انساني سر اساسك بنجهوي اخلاقه سر اساسك بنجهوي عدالته لمخابن يعني هريكي خدي ارمانش هريكي خدي مصالح هم دولتيجي وهم ايرو عقائديجي تخوازن ايرو كراسي مسلمانتي الخوا بكن بي كاري خوا مصلحه خوا ارمانجي خوا استغلال بكن بنيفا ان بينافي نافي اولي نافي مسلمانتي بريا اياتنا قدكري اياتنا ناكم ناين كملاندن حتى كو قاربا ايرو بدنا خويا كرنج ملتي مسلمان رانو ايرو او سر حقيقه لو ما ام ايرو هاتنا بدنا خويا كرن ايرو بيغمبر عليه الصلاه والسلام اف دينها اف اولها افاكرش بوي خاطري ايرو عدالت وري بلاكرن سر روي استا جهان حموي